ezibuhlungu kushone izingane eziwu-5 ngemuva kokudla ama-snacks ako-my friend. Mbukile, angibingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kubuka ukuthi sekushone izingane zesikole ezingu-5 eziphakathi kweminyaka engu-7 kuya kweku-12 ngemuva kokuba zidla ama-snacks ezaziwathenge ko-my friend. Kubuka ukuthi ngemuva kokudla lama-snacks lezi ngane ziphoqwe izisu zonke zabe seziphuthunyiswe esibhedlela lapho ezafike zashonela khona. Wembukeli, kubuka ukuthi lesi gameko senzeke eNaledi eSoweto esifundazweni sase-Gauteng. Mbukeli, udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba, abese ngikubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.